Odi mensen, goedemiddag, mijn baro allemaal een beetje die de tap. Als we de bakken naar die 19 november 2017 en dit is na Genoviant en dit is na het programma Akonfo na Wizani mensen. Zo dus die me op ons kindse storen even mensen. En dan moet ik gelukkig staan naar Astoren die zit op. Oké, Astoren, ja mensen. Mi wan bara lasma bigi odi fuja uit en mi bara lasma ina ne fana ne patata obia fobia garo fu garo konfo chima fu chima kaba fu kaba profe fu profe odi this na program a konfo na wisani e mi bari alasma poude para koroni ni keri saramaka broko ponto como waina tap 6 ma si paliwini ala de kondre na pe me baru alamala wan bigi odi. En dan bij Bades para passi odi. Ja van weg. Kweeklus. Walamala. Me baru alamala wan bigi odi tide in een programma akonfon na wizani. Migo posteru alamala. De wansa bij a verjari in de afgelopen dagen. Me posteru alamala en me hopu o bordo. U seku baka. U dringu. U nyamunyan. En u prisiranga de lobby wan. De wansa ab Siki desa de wansa da toso le kimitante norino peroti sa gwa atoso verleden week maar hij doet vallen bounty de baga en mi denki trawiki asak wana oso baka en mi ei wensing wang boom deiti de tu angaden piki fueng na toekomstweg Lasmonstraat ja en de wansa be abdede me koleru alamala e vuko beris patide anga este anga de desa pesa mensen me kondeluri alamala en me wensu alamala veel sterkte toe. Verleden week volgens mij door me want tegu walamala sa e tang hori vaste na ini convo sa wi kriero sama wi Kutaki kom ta kriero sama ma ini wan libi sama sa e hori brivi in a geestige wereld uta hori in a geestige wereld because dat na deta pa gron tapu wan sa na a true kom ik tak true dus maar tak me you know kom taki maar kom tak a true want dat na sa we libi in a geestige wereld en a trobi van je drijf van je pote we libi in een geestige wereld alles dan na geestelijk ja mensen en daarom mi baru alamala odi brananga sa de brananga sisa san de abra water ala seita pa gron tapu mi baru alamala fuja uit wan bigi odi en verleden week mi betaki abra yoka kabra nanga prove en a wiki na fesi dat mi betaki abra obia tide mo takbaka abra obia mensen omdat hij mogodoro nanga apisi sami betaki verleden week maar apisi so be verleden abede wan leiden fu tapu wan deresa be na familie maar apisi dat aben te maken toe anga obia sani tide mo taki abra den proro fu waobia de proro fu de obia yabi ala sotu prodo te metaki prodo metaki abra bui tetei keti ala so sani sa obia eweri maar umusabi uka gofesi wa obia man da ishi amano abi notine sti next aman de gewoon dat no betekent amano abi en prodo want die de prodo sa yeshi wa obia weri sa yeshi sons ma son obia ma eweri de ab betekenissen en de betekenissen abi alamala de fasi fametake alamala omdat die obia dingine soortu en iniwa obia na obia mensen
Ano tego pessoal biama da ishi ama no weer noti amas don gewoon. Da you know mus de kita ke e amaris na gewoon so. Of ik kost don pessoal biama ama abi wa lo prodo. Yo praxi ere e sana a sansa ama abi ama tumsi fursa na mashimar. Futegu na tru. To we shi de obia manga de obia uma ko pete so tu ko pete uma kafe situ. Sabi taki anawa obia te era obia da na goro da obia na konfu na ano wang sani na moro sani na moro konfu de dan ini wan prorosa ishi ama abi an ano ewa ano a basi abi ama a konfu sa ekotaluku mana de trawansa da baka na de prorofing na de prodo fudeng kompote so te ishi wama we dribui fobui ama weer om met tai tai. Anyone de bui, anga anyone de tai tai, na wan de bakama. Na abasi serevi kade ap wan chinsani of kada na ap notice serevi. So, I abi ak a le pole de wiksa mi petaki abra approve na abi no tai tai, na abi not noti. Akabra serevi no abi not noti, no abi prodo. Okay? A iniste san say shi akabra kan weri na e pangi e wet panyang e wet anisa. Dat na aprorofu akabra. Zaman telefon mi taki Togo beswa obiama umluku fini. Mar unumluku taki a obiama disi ewer ome prodo wan meka wan na prodo, you know, den bui angaresani. En Togo unom skreki solicito show obiama don dama ap ala yasani wer ala yasani ama wete e potikade pota ingi santa pe ede kada taye ede karisha weru buine neki, you know. Anotaki solicits mo praxis na ama is going for dominant you of so that so that ki abigi more no ano deso tati nasan den bigisma sa ebane koko lobby en si fa as don lo fa as don and so on and in a tasani to Like wat ik even of she took us office of your mama weer one boy mo ama no weer next of ama weer one tay no mo en dan amas don da ma eluku isabito eluka roko ekota luko. Asanda tino imitate uno nomus unom teki na sanati unom luku na sanati. San wel umus luko luku na roko sa amaidu. Fa amaidu a roko. Okay? En dat na belangrijk wang. En dat transani de taitanga de sani alamala abi betekenis zo. Minoko tegu de betekenis zo, maar omdat alamala abeng alaobia abe egi fasi egi sani want waobia kan kon das do weer wan bui of waobia kan ko apot wan tete en ama deving maar dat no taki na alaobia abi den sem sani alaobia abe egi sani trobia ab wan bui trau ab 5 trau ab 60 trau ab ne futu ala so presi en de bui toch meeste geval bui na kromanti ya puku eweri you abi ajuma kama iwera tu den tete isani na solisi abi ready weti blow smay mek alat tete solisi ba o maka mek wan tete gi wan smata ko dis na wan so tapu maar isap min ebri be in tapu resati met tak ko yo weg want efu de conforma horbaka jiyo da sa atente o dujiyo, you know, maar efu den prosa once majita kilkuris na va convo dan you kan taki okay na va convo en abidisi en na va convo meeste geval a convo ko te ita kilku so ansan you must make it of so ansan you must make was ma make it of you sele kan make en da wisa sele kan
Den boy, toch mensen. Tegen de mij weer den boy. Toch? De manier van met dat je de chromati. Na chromati moet voor een akuku. En de trakon voor. Aboy, abo betekenis. Aboy, aboy wan fasi. Aboy. Dan, aboy. Of tamas don. Amai kota loko of amai roko da aboy kan queen sama. En so je ziet. Aroka e roko en aboy e taki. You know, aboy e taki, aboy e queen sama. En ama sap soli sap precies zeiden aboy e queen sama. En solisi adesso tutta kita queen sama so da ama karemus duan sani of aman debi sa o roko da aboy queen sama of solisi aroko sama idu aboy e queen sama ho. Wana akrachtisa akonvo abi en asabi dan aboy na leki ama ekos don tapaboy ano leki asade dan Yukashi later karino shenoit, marcando ishi tama por aboy, evapore no ifesi, dan yoshi, ikashi srevi pa aboy kuin sama. Yo praxe, yo takia amai pusama tata kuise no. Te ishi amande, amas don, taman dos don, yo inepte pota aboy, inepoten taki am hati ano. Isabito, je poten meka mas don gewoon, maar dan te aroko de roko dan, yo e vier amai kuin shu gewoon. Dat betekent, aroko e roko asan de akonvo ston dape askonvo e taki. En ini wa tete abi serka futeki. Ano kung yo te kwa buye pote go te kwa buye de pote na ano. Nandaki te bay wan keti of wan linga. Ano bun just teka keti of wan linga pot weer direct na exchange. Ya wasen fosi na nga drang en takange you know poti mo for en takne tapo da you wearing. Na lekso abui. Daarom moet ik gewoon staan, ja, no meki no obia man just jiwan boy la taklu ku jas teki. Da amana do next sang na festi. Ama jien ko ama takweri. If ama ji so wan staan en takweri, mika tegi na gewoon staan ama ji you of kan de ama pot wan staan tapa boy ta ama ji you aboy. Isabi toch? Want so le isi na so de staan epsade me etjes ma ala so sani ete ides ma luku dis na boy na so. Te wan obia ma strika wan boy a te egie e takemovo en egie en tegi solisi suma abe. Ma solisi adesso tutaki ye kisi boskopu da ina boskopu da de a convo sa e weer boy. O kon o tegi takiloko so sobredi. Solisi en e kontegi direct a boy e sori wan sani. Of solisi e kon de e snapa e fesi de shine ano wan isri sane ano dat betekent amarati ewe rombo. Moisa fa te shi de sane si moisa fa yeshi na pukuta ta kona e festi ta so den srefi jius srefi leki asiboy dan yoshi altijd abi wan boy ne ano. Meestal val dan linkerhand van ewe boy. Ano meestal geval. Kompoten so sollicitatie na rechter sollicitatie na linkerhand. Maar yeshi abi wan boy en solicitano altijd solicit if you look bon te yesheng dan you can shitaki saweri en sa abi daarom te kis boskopu altijd luku te wan sama kai festi altijd luku saweri luku sab den stik want solicina dat eko so di mista geval da luku na so dan lek fam taki abui abi te kisreka yap ala so sreka want ini obia ini konvo wane sa ne fasi akan te teke en potina bus pota busi tu sebide of so de ten taki e poten in boring gimi ala so fasi ade ano de wan fasi waka lekvam taki ini konvo abe egi fasi fa mus fa wane sane dan you abi traprodo fu de obia de tete
Al na puku may isa ka fal soleisi, como é que may isa? Soleisi, na puku soleisi wane wan dondroston, leki e prodo, e evu sapsa na wan dondroston na wan isabite bleksame koti poche pak broko wan bon koti da. Soleisi na wan fire na wan stone e kong mopo na lok tu se, e fadong kong, en a stone dati de me ka dondroston en da puku soleisi abele quantity etayen me quantity da etayen da hore pote na de se of de hore pote tap de kita de veri dat na a don stone ya bi so le isi son kofu wani wan pani wan pari so le isi de wan peri uh, um de igi wani mo isa de nefi dat na wan prorofen en en you abi trapro na linga keti maar meeste geval, als het komt op me, tak ade meeste adesso tutaki, yabi so comfort no one noti. Omdat zijde, zo'n comfort de constructa kapa en de na de fasi en de na noti van de leka profe leka kabra kwa mitaki. Maar yabi so kromanti, san de mananexo van amaka. En atras ani na a ouro, sa ana puku ani sole isi, a ouro veng, na adrifutu patu, amai gebruik tu ala de sani si abu sreka ino kan tek de san gewoon taki idis mogo bay de sani dan yo abi de sani die mensen onom tek ku moni zomaar go bay san zomaar zonder wan kon foko tegen want dan zomaar yo la simone is habito de kabe du wan trasana amoni ono tek samita igu ti de taki go du de sani si unom go du de sani si zolang uno kisi werkelijk boskopu fu konvo en wan obiano teita ke loko yab de sanis fanudo dan ano de fanudo fu by de sanisi omdat solo isi ano teki so apoko dan yo taki e mogo bay maar solo isi ade so tutaki ika go bayen maar acties revi tak mimus bayen en acties revi sayo dwanga pato acties revi sayo dwanga ouro so want teite ka pe baya pato te baya ouro ida im duan sanange ya vusre kai en sayo dwanga apato te nou bia te of te a kon foko te taki ai baya dri futu patu dat betekent nou bia o sori son koni of a kon fo sori koni fu taki into so an so an so an so an so an sani da mo da dan you kan sabi taki okay mi ogo bayen en this opsa maar nogo long go bay sani so maar zolang je nog kies na boskopo omdat zeiden mensen solisi adesso tutaki je kies boskopu maar solisi ana werkelijk boskopu je kies solisi kies van fromo boskopu voor een fromo span dan mo sorry ala soort fromo sani temetak dati omdat die yabi koptake yabi chima san lobi fromus ma ede en tegen den taki go buy this go buy that en tegen me ki pa heel bonje sani sano defa nodo omdat die so fucha chimbru yako ini en so chima I play for biatu e was up dati amai kotluko amai do alasani en amano bia da umori kening angare sani sita kuno golon so mar tu yere mitak de tegen de sani si uno golon so mar e bai sani se trapro fu de konfo fu de obia na den na pani na anisa dat na wan sani tu sa den lobby en sabi taki dat na wan sani sa altijd moest de if ya konfos ma o taki na fu ya konfos ma make altijd dat die yabi wan pani yabi wan anisa omdat die
Densalati na desalati densma fu desma de bigisma beweri anga de convo eweri komutak de bigisma de convo eweri. Linga na wan desan tutaki son tenson taka konti ta wan obia kote itaki by wan linga by so. Wasolesi ya loko buntu ya denki tutaki mi wana linga mi loba linga na wan convo kopiki you of na gewoon obia mate mi asanisi. Omdat zeide adesso tutaki dati sobia man loptegisma walosani fu potades ching fu bai walosani en ano defra no fanodu fu bai desani omdat zeide solisi inabe fanodu en mensen geval de staan dat dit al mensen de staan dat na arobia okontegu a konfo okon otegi takiloku na so mi wani na so wasa milani en yo shitaki Theodore na wan goldsmith of wat ishialinga itakion edisa mwilinga miwane istipi kitak miwane igo baka igo bayeng dan ye go empire omdat zeide na konfo danga yu apisi dati pensam en dan te yu baye yo fir follow sweetie en dan yu srep isrep oko yo sabitaki angasan fa imus dwing en fa yo sreke yap ala sot linga de mensen ala sot linga yabi silver go to, yabi mate klopper, yabi ready store, yabi blouse store, yabi weti store, yabi ala kondre store, ala so sani mensen. Mino kan go in tapu sot stone of sot linga of sot ketina soa konvo. Omdat zeide, ini wan konvo, ano ala konvo wande pro dati. Yabi verschillende konvo wande pro. Sol politie konvo no wan notice on lisi adeko wantaki, en dan go by san soma. Dan jullie benji yusrevi. If you waka is dori wan wekri shama mo yupaye. Ala sansa metegun jas na sansa ano gewoon ano wan obia wan konvo wan tewetak abra obia dan yetaki abra konvo. Maar wetak obia omdat die obia na wansma walibisa masa wan obia bane koko. En wan obia abi moro dan wan konvo. Mogo ibo bagatap a bui tori. Yap alas yap bui sa mekfufu isri sa e go jaso na anu en yabi bui sa ye wer jaso na anu tu. De bui dati na proro jide konfo tu en yabi ala sot bui en ala konfo ewe egi bui na en jaso na anu en aisa abentu yap aisa yabi kromanti yabi alasot konvosa abi alasotu bui lekwa meta alasot bui der maar lekwa meta ke inom waka go by one sani omdat die ishi wan trauma abe apiere abraing da in waka go by omdat zeide ala den sansa wan konvo aprofo de konvo to na ak wisi geval na akonvo oko tegi yu takiluku bai soan sani milop soan sani baye de waka go baye akan de solisi obia tegi tu go baye sabe tegu ja omdat mino wan ungo bai san soan dan late sitak say de mi baye mina abe fanodo evu go baka terug tap a obia strevi de prorofing te adoro na wan kampu fu sreka da aobia man srefi langa wan tu proro jiju taki wan te aobia fenshi taki sa amfano da aobia te taki susu sa yabi fanodo maar te yumo pona apresi srefi a kampu dan yo go te ki sreka godoro en dan naobia osori trastani taki yap soan san fanodo yap kande yabi isri fanodo fu pota isti dan na konfo sa
wande sanati o wakadoro da oko da o jiu dembos kopo charik go da o sori sawani en o sori fa mekento want timo pona bonu kampo da you deta plus refi en dana you o make you egi ibui o serka yo serka egi sani bika idana on ide onro pasi futro fude wa obiama en de makti san de san is abi de pro fu de konfo beke a isri de bui de abi furu maar unon prakseri taki te ushiwa obiama da anove no di dat amana makti no de nee wa obiama sa da banyi fu tru amarati nafu weer in prodo de prodo fe altijd meeste geval teach ama weer de prodo dan yoshi te ama eikot waluku da mo weer in prodo da dura aroko slevi da kan de yoshi awer wan of tu nomo prodo of awer wan boy nomo of awer wan tete nomo ego moro furu na roko sa edu sa odu apisi dati da yoshi ama sani da solicita duan roko servi da sha pot alen sani da wakado rotwa roko da da te aten da teishi asan da tipsa da yumu sabi na roko sa ama faron na roko sa ama dat odu ay duji da penono de da hebi roko tentak hebi asan wakadoro da pet nama nawa sansa abi furu makti dan san aubia diside da obia wer alleen sani dat betekent amai kar ala den bigi ala kara hero biako kara her goroko mek de kofeta sani dat evo ansan de fiti da ala mai doro da mai wer alleen pro da mai wakamita sani en te ama wakamita sani da beno no tijd asan dat die a probleem dat die solo maar ano altijd joshi dati solisi yo shama wene khona ma cross ama wakako of solisi ta mai kota luka ma de khona mai kota luku ko onji sondra ma wene pran ofeshi amas don de san fes don fesi da mai kota luku ko of solisi da mai shama roko no praxeri tak amana next chi ama be tai ne bere ama be san ne futu ama ponsa ne saka kande yo praxeri na khona mai wakat nei ama be san ne se de prorofe want nasa ako voor tegen sa amus do en dat ame do anti solisi ano solisi at altijd dat de sotaki naobia osore altijd taki luku tamara inverso tamara impot so want aroko sa amoji duyu tamara ama sabi aobia saba festival sa odu tamara ana sa fa ote karoko an fa paka an suma odoro suma okoro karoko en da autegi directa kiluku so indo maar like van taki mensen desani na konfo okotegi desani si futu no du san gewoon if jou obia man of yo tekisreka of sane bare koko en a geven aan taki ja voor tekisreka futro obia man dan you samoji jaso taki te you goteki sreka te you sreka koba no go luku sa you shi sa obiama sa eroko ji edu and that you ogo dubaka you must go te yo roko you teki you igi denki gotap aroko wanga anga create and te you srefi ano you edwaroko na obia edwaroko want if you go one roko lekifa a obiama sa serka you roko dan you o waka in one bruya pasti omdat zijde na obia voor you na obia fama anowa. Temetaki anoawang betekent na sabisa obia
fu you abi anasabi phobia sa obia fa ma abi ano wang. Omdat zij de metak dati, omdat die iniwa obia na obia, iniwa obia eroko na invasi. Mata ikon tapa eindfase, anga beginfase, dan ala tu na wang, maar a manifu aroko ego e de anders. Wande van mitaki in de tra programma mitaki, wapuku kansrika anga fifi wiri, maar wantra objak ay doro ay taki meserka objak di sanga wan wiri omdat zij de napuko anga fifi wiri amara ti objak shitaki napuko dati wan wasi anga fifi wiri matra puko dati wan wasi anga wan wiri no mo en na asem serika a begin anga een na asem vasti en daarom omluku altijd unomluku abigi wa meestal vast maar ei tere doro fetsu objak man altijd de abasandi zitaki a begin altijd de wan slow vasi. Maar onom luken so wan nataro ko bigi dan dus dan midri se op a tweede de sitak obia moko de tak jongen somusa de tak maar dat ino tegi me. Daarom mensen tewe ga obia man de altijd bereid en de altijd klaar en open stand taki Ivamate taki loko we beginnen nga this dat die woroko so wansa woroko wa ingi woroko wa kromati nanga wa puku wo wasa puku wa watra wo wasa kromati nga tu watra maar umor altijd yung ede wansang oko altijd bij ano tak na obya man no sap sa aidu mana sa obya shi en sa obya man tegina asiboy pensamus tegi you dan je moest tekenen en inongo bura yusrevi. Omdat zij de solutie tena obia eroko of tena obia ekotoluko of tena obia shiwansani onotega hasiboy. Wa solutie if atega hasiboy dan wansan asansan de tapasma na wan fromusani dan ano wamek astra asani sabi taki asap saifsa. Oplay ano dong ba oplay taki ano sabi. Na taro ko ogoroko da pe yo shisa susa. Daarom te wish aba geen fase unom tak na dati wa mo du jimi bla bla. Mensen unom kruto unom du de sanisi umus just go en de altijd bereid voor taki. Teisha obia man te taki in bij 3 disi 4 disi 4 disi. Just by omdat zij de te aroko bigi. Meeste geval Sani kon tussenin. Sani e kon tussenin omdat zij de lichaam taka fesi en dat heeft ze altijd. Maar soms man, normaal denk je aan dat soms mij bedenk je dat ama elekte op. So is dat de truth toe, dat je gas maar elekte op bigi en make it bij jou losani voor noti dat alles de san even doen in ons apere sango. Omdat die amai teke amai patine wat je pas amai doang ada yang pas amai teke amai okip. Tahu mensen? Maar lichaam itaki na obia eshi sanisa enetega siboy na ta doro a dei doro a yuro doro da isora sabe luku taki luku so o tako duso maar o duso go doro tu wan so wansan kontaki awan so wansan ni ofa puku taki luku mi wan go abusi mi wan go nyawanya ina busi yang ada traumatif mi ofa kromati taki luku mi wan go asoro mi wan go awatra mi wan go wat jompina watra so Ofa ingita kere no mi wan krewan warabo of san so da asana mus de ofa a inge konta kere no tamara mi wan kotwan ta fragini ta umus de fan de klar di fudu dati ma ano de so taki te na obia konta ki so tana so otan onotan so o change wansan oko ini omdat die lichaam taki ano alasani na obietege asiboy ano alasani
En solicité na obia rokotu a obia asiboy no substresa a obia odo. Na taro ke bigi rokotu af taro ko kabara matak na so don so odo. Ja mensen, daarom unomte ina negatieve visie dat die anotaki dat die aobia of hasibo horsan juna maar awa reden de altijd awa reden de sang en e ka visite e kon later na visi furu prodo de fu den obia de konfo en le fam taka visi so isi usually feel like libisama no te ka staf suma fu by prodo en le fam taki a visi tu no teki bui fu sama san no jien na fasi no ite kwa sani wan prodo fu wan obia na tapu gro taka obia ma teke da pote tapa gro da teke no eva deso achara a prodo gwa busi da taki gosuke da gro iwan sani da no era matama ukana ifesi da ma potasta na gro da ma tek teka sani no teke wan ana bohun sani strevi wan sani data pa buisan ano fuyu of wan sani data pa tete sa ano fuyu te ama eji prodo te obia man eji wan prodo amai kai fesi amai takemofo amai wereji okay of amai jine anu amai teken potena anu of amai ko we preti amata ke loku jana yu prodo amai teka preti amai tak chuku jana yu prodo ta amai jien maar amano kompoten tap agronji if ama poten tap agronji yu dat betekent ana flobusan af direct mesa te ama direct dat meneer ik wil dit want fai kan juan santa pagron fai juan libis mo ipeta santa pagron de juan libis daarom ade falek ude falek voor sekte fu texani nasma ano prodo omdat die sma eserkasani na de fasi obiama eserkasani na de fasi en solisi na obia of a convosa da e barai koko na notifa nodo maar amouta ki tek abui de weri dat te wera bui da so mari ye bigi ala so sane bigi sangai ala so sane of a majuan kwantete tapote bere maar dan iwera te pada neti no masri meti fira wangas mai chukuri na neki of da yeshi plotseling wan chimai wakanga yu of dan plotseling ala koloko se be abi san be de gewoon san je las ala san soma of da plotseling kade you know sabi iwaka godanga obiama daarom de voorzichtig want prodo te kwa san potesti na wan bigisani en bigisani en abi wa abisan nen tapu abi asreka solisi de mai juansa de mano serkasta de mai juansa gewoon dat betekent in China no wan werken ving en kan desrevi wan konvo kote tak asta se na gewoon wan rommel dan amote a konvo kote gitu dat betekent asana sama jin amaju wan gewoon wan so sani dat betekent asana tika tik trowe web omdat ini wan konvo ini wan obia to obia man o juan sani en o te lukumi o de yo dene fesi ta o meka a tete of ta o meka bui o sori of kanano sori maar o kon o sori ta luku distan
wan de product voor you en so im dwangen. Isabi toch? Te yo potene anu. Of te potene futu of te potene neki. O tegi. Maar if a man kwam jasa na man leki uitsana sani, toch? So easy ano deso taki awan hogri. Maar apisa ma jeng kande amang ako au biafa mate meken de jeng. Taten doro da ausabi taki sana sane. Of a konvo of zwart o te sana asane. Maar altijd ama omek asana you fesi, ama sorry for make fai making, ama sorry fai lolo fai sane. En de sane take one day to day voor make, take one herte mensen voor make. Omdat die zeiden, au bia sorama, au sorobia mata kiluki mek so sane. Maar ta tegen, ano taki direct au bia make na want asasa mo make, na obia sle for make nge. Na ana ama denki ama utako mo bigi sasa no. Na obia kone koko, of ko taki na konfo kone koko da konfo bigi me kasane. En ama kadama me ke lid ne vele van potafesi, maar kan den ook toen niet. Kadama wakachare kon solisi, na moes de manting, obia wika matak ego bigi me go me kasani. Of midrineti obia wika te tak ego me kasani ja a konfo. Wan lek van me tak altijd, alasa abe ting ama abe day. Want ano ala day a konfo de fu du asa nisi, ano tak a konfo no de, ano ana day dat asa mus meki, ana day dat asa mus give uitweg. Ya angana yuru, ala sene ku anga yuru anga ting, anga day. Kono tiki taki mo meke tamara da, no. Na a konfo oko, o te ya ama persis taki, luko tire wodwe of tamara wodwe. Tamara of a de ku amas do ku ate ma igo meka san no de. Kugo meka of ate kugo me anata go meka anata kugo meka san. Kugo meka tete, kugo meka abui. Kugo abu sigo sereka abui. Tere san ise sa sereka bui go tek bui go abu sigo sereka. Meeste geval yanga au biamang e go sama go pata bui abusi. Ja, ze met je abusi go sereka. Oké. Zeide abu ya go abusi, omdat zeide den busi, ja man, wan singe de anososo busi de, sama de na busi toch? Sama de na busi. No sama konvo de busi. Dan tapu igwa busi go poti, en e drifu tu patu of isan, of you wan prapi, of you wan sanya go pota abusi. Daarin konvo ina busi e kon, kana konvo abusi, a konvo abusi, da konvo na te kon, da amaya konvo slevi e wakadore streka abui. Nangala de busi konfo da abuye streka. Abuye tan kande sebi de kare 14 de na busi. So isi akan tan lit ini camera PS3B pe tek streka. Da abuye don da pe ondro pe you aubia taki poteng. Dan ama is teki streka. Dan so isi a deso taki na obia ma e chara buigo kibri na busi. Da wan de konta e kote ita kere no. Anatak ekong, e kara kong fukong sa ababui na inabusi sa ababui takiluku. E kara kong fukang matamus, kara kong takiluku. E fasade takabui afida go tekeng abusi. Da obia e balkon tapama of tapa uma ede, da obia longo abusi. Da obia komba kada werembui. Mensen de sanati de en de sanat muy fushi. Datina sreka, bungu sreka da pena sabi. Omdat ta obia ako sabi tak pa buide, asa pa de wanta e seref sreka ina busi. Ta obia wo ko teke. En dat na wan wonder fushi, na wale kwa wonder e put. Loko mo te wans ma. Mo te gunu ba brada ngasa. Taki soms ma me ki spotu nanga konfo. Omdat die soms ma no shi
den sabi sa de convo abi. Desma kan de si son sani en meeste geval na negatief of son sani sa dan de ko afwan afkik. Maar if you ma kisa ting of a aukasi fugoshi fa wan obia isreka of kan de gewoon wan convo isreka e pota pasi en dat yoshi amoy fe yoshi den sabi omdat sabi de san misrefi no mitete mimi tu an tu mami no mit ala en mi no nooit omit ala nooit yo sap nooit yo mit loko mate wan sani nooit ade taki yo sap ala nooit ade je bent uitgeleerd no leri de moro leri sabi de moro sabi te denki shi ala ino shi noti te denk imit furu ino miti noti mensen daarom deze massa abi negatief en sano wanneer not abrak over met tego een wiki even 1 minuut 2 minuut uju ting ju slechts 2 minuut 2 euro 3 euro da okawa obiat tenti of actie of sabit if once mij go streka den strevi of once mij go do kon voor sani dan gwanga ding wisha kerkis ma wis wat go and I use don luku enough do me aan next enough wasi enough do next ja don luku gewoon dat je shi sani en dat je combo wist if you no combo wist dape dan mi no sabi maar non ga de kwakzalver im go suku an am tak go suku if you fen wasma of wasma sabi of san so dan je go en dan you or she sani tak je de mond open staan en dan Yoshi ten leri de sabi sa de konvo abi. Omdat die je acties revitak fa dat efsa. Fa disi efsa. So isi was ma bete mi wana te minota isuma was ma bete mi taki dit desma dansi desma ik kies te konve bat op de nou een toneel desma e play. Dat ik te asma tak no, ano want toneel. Nou werkelijk. Nou werkelijk. Maar a jersey taki awan toneel maar ano want toneel bile rasma. En mi sore want tusani en da ashi. Da kon tapa bribi tak no de san is na echt. Na lekite shi kromati dans ta batra da iluko ondra futu fa asma da not ne kote da if you go stap gewoon so tapa batra tani kan ik ka you know kan ik show me kote ne ano en te shisma tek batra da de kawen da de nyang of de tek fire de shi kon voor tek fire de nyang fire de kou batra soare te kwam batra e poti ne fa ala de tongo fi ala tongo fi kot ang ile pe kote brudo ja weet je dan yo acties revita ki lulek sa ego in a kerki of sa ne brivi na sa actie tak fa asani se sa na play de mij play na wan toneel ano wan toneel de bota ka dibri pe dibri mensen dibri ne bastan if dibri ba bastan mensen echt dan ako tapu di beda wa helemaal terus awan terasani wa if help bastan da wa beda wa hier wa hier sa bossa mensen isa bitaw ma asa dati ne bastan na na yung sa asmali bi mi bis ma meki mensen libe na dati da levam takasani sta mensen taki sonsma eisha san le kwa toneel obia maar te je is don iko is don show van obia roko to ishi na obia wakada doro da te king e ouro to ange weti sakanisa dan wan san de san wan mek vrij posto dan je is openlijk san a ouro e do en sa wet sakanisa kan do
En dan moet je weten toch mensen, mi konta pa ouro toch? Yeshi man, yeshi taki solisi yeshi man ekis kromati de mij kap den srevi mij solisi kan tak de mij te ka trasi fa a ouro en nak den srevi a de mij play. Maar deze aqua kromati te kwa ouro maar bigi kapen srevi pap 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 yere pap pap pap. Ta ika sabi dati na akromanti a wili tru kromanti de tapas maar de trawa na play na ano kromanti na da wasane play le kromanti want yeshi fai echare go nak 1 2 2 en dan solliciteer je mij kies kromati de mij jump op fire mij chama weer crossi o mij crossi dan mij weer dan mij jump op fire dat aan kromati want kromati zei chance ta fire aan mij snap tapa fire gewoon aan mijn jump op fire mij snap gewoon tapa fire the next thing start dat na one of the wonderful ding kom voor mensen en sma zij te kasan like gewoon podcast en te kan gewoon toneel is niet alleen mensen want if you go snap tapa fire gewoon zo bisa ala de close na miche bro mi fute bro ala sa na mi bro me bro okay te show be do so ansani egos down egos napta fire dan you sabi ama abe insane sting ama abe bui ama abe ala sani ne da mais napta fire da ama do en tori en logo den bui me go wakatap de bui na easily bui sa strika boom boom en poti na amashti en na konfo teki na bui na fasi want ika go de weer wan bui ma a konfo no teke of weer wan linga of weer wan keti da a konfo no teka keti a konfo ano fu eng omdat zij de zomaar was mo kote take e buy one silver keti buy one bottle keti buy one watara te maar huna mate yasanati ano wan konfo te yasanati dan na zomaar en dat je zus revite pote na neki aman koti plap so isi ya bitu sama e weer go to sama e koti trawa e weer silver e koti so isi a konfo no one weer a go to and no one weer a silver so isi na kade awan e weer go to kada trawa ne weer go to dan ya biwa sani da peda anego son konfo ina goro lobby silver so of the lobby go to maar minusap efika mit dem man ka wan want so isi want a just mishi once ma be abi one moxie one go to na silver sama together sama minusap say de maar isi dat is so isi mo te wan sani te you buy one sani da i lasting ano tak dat na ako for no one i lasting kade ko metemeta ki lasting kade wan linga wan keti of what da kade ano fu konvo fasi ma kade fu libisa fasi i lasting ko wo mais don't think that mais niet dat ja a konvo met mi lasa stani eva bedep e ano bo me kalas nee mensen ko libisa ma kade ko na lata kate for use levi alasi you know kada ma ko begine anu of kande ipuri patawa se ino ma fene moro dat betekent dat na lata kate for you ano konvo but tak ja me ka konvo ko fene sa ne fa wane sa ne ano say go you lase go ba yo bakata ko maybe she lase 1 2 3 she lase isso betekent dat passar no debum direct if you lase wa lazy i buy da ade atangai dan wan trust ani maar if you lase je laat i buy 3 lazy of 2 lazy buy ala 2 lazy ma lase dat betekent ano inom abe fano ya ben ina be fano da kon fono wane ano fusting self strepi mes ano fusting and da me te gusta uno go buy san somar pota fusting if you have money if you love it ga kopen je bent vrij om te gaan kopen maar kan je op modo nee ko buy maar if you denk dat je na konfo me buy san je konfo dan mi te dat dan somar is gewoon niet meer dat omdat zeiden konfo altijd ook om sorry sa
amus abi. Altijd tak loko somi abi. Solusi Stevie, tem tak Stevie da convo da pe, o contact loko na date. Mas solusi akan deso taki wa obia mitwa obia ma obi mitwa smasa e shisani, date taki kuno. Want asanda de, mensen, o non forgeti, asanda de, taki sa yune shivi srevi, wat trawa kan shigi yu. Inom shen taki, unom shen taki amang of a uma play biggie of what of de cover je als je de cover no tegen you taki ima so asani inom shen so inom shen sa so because sa you know sa you know she of sana obia for you anotak akon for you anotak anoshi makande na asma dati musko tegi so asani da asma tegi asani dan je go dwing omdat hij zei als man ook kan connecten met dat im op zo so lees a deso tutaki ja bi de from man san ka kote sa maar efu you sabi once ma f is sap taki asma disi sap once an chinso de fast ma tak logo mishi so once an na you dan this him do that if you want sabi taki I want to say the access rate that if you piki taki il kuna so ama sabi ki ma sa tegi over uma dat je gaat doen. Je know veel wat trafasi omdat zij de asan waka. Ano taki amang dati abwan sa moro sa you know abi over uma ni mensen asam de. Anatrobi ome obia ome konfo yo abi. Anatrobi obigina obia fudie. Masam waka bika asabe sa scrivi aso de konfo wani meka pasa. Anotak akovo no mo kotegi you masa so awani so leisi na wa tori awan soryu so leisi na wa san awan tegi you en so leisi na wa test you there en sabi taki konfo e test you altijd op een punt en loko pe you zwakke aan je hoge punt de en omdat die moest abi asandati im sabi fa you char srevi en fa you snapu tap you srevi inom abi bigi fasi im respecti anyone vanaf te bigi en te je doet dat dan you know een trobia man mensen dit me want je meet vandaag dit bede akovo na wisani en me baro alamala bigi odia metego alamala granta you do utekating fuko archi obia anga en rodo tide. Mensen, vandaag is 19 november 2017 en miwe baro alamala wa bigi odi en metako alamala granta you do utekating fuko archi en me baro alamala pu de bradanga sabra watra na Nederland Sranang Koroni Nikeri Saramaka Para Brokopondo si Paliwini Dritabaja wala mala bradanga sisa me baru ala mala bigodi eno apwa buneti of bumbakana of bumanteng godoro en u kan go altidoro na apro na radio fumi tapu www.wintipoko.radiostream328.com media ba luister eenmaal 24 uur en mijn app one Android app go na Android store ano dit op iPhone Android atop iPhone atop Android one app daarbij dan ook kan downloaden de app dan ook kan stream listen to a radio station en als show die bij dit op YouTube te beluisteren te zien en dit op Facebook te zien en mensen meer het baro no aan Biggie ori groeten aan alamala pode me baro alamala odi me bar alas ma odi mino karne omdat temi karne da mino karwane da walo you know jarusu oko en mino wan jarusu mino wan trobi mino wan spatak hey no karmining nee mensen me baro alamala odi goeie